Another malakan yam ka nas di alden content ba rwanya lingwa seme kan Nuer online TV channel. Atalai weka ye ka do berana la yen la yen kaling keja. Dera ner malakan yam. Anda mandu ne chang kos nyang malarai ke ye gwa seme kan Nuer online TV channel bantin kon lat koridin gwa seme bana kalinkel. An wala shanka wal diech ka pai wadak ron kena dangrau di jandangrau di diech. Bane breaking news ne tin tuogre duaran bana kaling no jo ne ama bana writing ko ngwan ke ketin konen bana lat gore jen wo bana racha ke queen enten kontin cha kaf kuma spelayo bana kulo ka breaking news ne bu kono ka dung burebiey ko reche tuokten non ken am chana tin ko ken chana calling bana kulo ten jo ban lingwa seme shala de wone ne en wala ke changa wal diech ka pay badak ron kin dangra wide jandangra wide diech su kuma SPLA ayo ga dang wal baro dol chup ka wal baro chikan ka kam ji unimis ga de ti kan ngante konde cha kabre yi ke juba no cha kabre yi ke juba kan malakal no kan de ti cha kan nga de ne SSPDF ko bom la de ni kirma yadit lo chikan kan nga lo cha ka nang lo nang ko kor no lo de ko yit kanetin kon te la nuere kan ga to cha ka ke ku mes pelayo ko kor ke me chigro de no kwal ka gala shal shu ka ben ka daro chal ka ya kwach shu kan ku mes pelayo shu kan bejek kan ga to ne yen ka to cha ka ke ka chwa ka nyora gwa no cha ka nyor daro chal ka lankan re duar ka nyirol jen gwadran en chaka captain ke chaka nyorten ken me chaka cap tele mi jeng mishalet keke ko ken wa kemne ka bom akume SSPDF kum kin mi yadit kap ka tanin ka juba kap ka tanin ka melekal chikane gujeno ba ka nakki mishiko kor ka do mishikana gor chukana gor no bugaro den kwal ka rodin ka gala shal na me magwa mi shala da kum SPLA yu rewishin winami ko kana mi chaka kep nanga ye kor lora bang no mo che chong ajen mi nyoda no kum kir ma yadit che dier ke ngani ma na ka ne ngani so ngani shit ke titi riudien ka jang ke ne ji kotoria so chigorin yo kwal no chikan chu ka base dana to kum SPLA yoten no kan chaka kep antama chaka laptet ke yuan ka jo dana chalat alo shika langot tet ka kume men kuma SPLA yon tama chaka loch re which andana bigetin baga kulo na ngaji unimis so ci unimis ci wore alaga kel kana netin kona kuma SPLA ayo chika ladan go ne diti baga dil nang baga nong she manaken ko man chala da kuma kirma yadit ame jaga long she mangwa so jo me dargwa an go de yana linka do badana ci to kaja ler de nan bana nyoka mukwen kona gwasme bana roch eno ka query kamen chitwok re which ka burebiey so bana tin kona lat ka rodian bana kalingwa samene en jo bana kwen gwa same ka rega dana chitwok ka burebiey la burebiey shire ke twok tinen wale chikor chitwok kor mo twok kam nuari kennedy ne SSPDF no ka jo dana sha kwen la Nuer Y Army but take a mixed reaction mediten muku ka kuma SPLA o ke connecting kontila Nuer Y Army connecting kontin we quarter no banje jeka jalera mane ka jomo chalat gwase me men gorno bia ling no chala de wonene en kor dana chitore wishin winemi waman to ga jene chala dun wala ka shanga wal diech ka pay badak ron kina dangra ude jan dangra ude diech ka jen run wang en chiwa no chala dun ne chete ke de ne SSPDF ken de ne SSPDF to wa ken chike jen you know alo we can choir ke tong ke we can tong we can ka gor chete mangai kona en go ken take a shushka ko ante me pinte ka pibo no ka jo chalat ken de neten kontila de ne SSPDF kana wacha ka jak te kare duar mishal ka bol wa bola mone te kam yira danan kam burebiey pin no ken chaga jaga no ken gor ke tong ka joran chalat ke je ken gor ke tong to ken betal ka ala tong tat
wan gwasamo chicken chure which and chwal ke jigmir adorm dit katen nuatan but chinawutin ka gwase dan no and gwal dan wukaten wukare which in winami ko bekan tej bekan ka we la jwa ken bekan ka gwat ngai kone teti chalat ka wi jwa ken wi ka kan ke wi tong ken wi ka kan ngai kone rek cha ja no ken ware no mo no lode kan ka gwat pin yada ke lode kan gwat pin kade kan jenten content pin tente duel ke tilakon ka chor no tier duel ke mena koy ken bade kan kanangala kene shung ten content re ya re duel de kan dud bade kan nang bana an kan kwak de ala to de kan kanang de kan tal ka bol no dung do ka jenden changa jamwana wujeno kan chika wen winami no ko en chieng mi ganga je jing mi ganga je ngwane nuore kana pel lora bang cherma la chieng la ja palke no mi jini gwi jeno sha je fel no kana pel son wena mo men chituok ching ngwane nuore siken shuwa no chitka mangai kone mi shika wa ko gang kan chien dien you know sha dorun cha de dag bang ka de yenten no shingwane kan yu lok son wena mo shingwane siken kor siken shu to kan winami no wa men chika chubre wi ka jig mi re no kana ku kan dul ku kan gala dak gwadmo chu ngane ka shu yan mai chini wanamo ka jan do badan en to kor ka je anan shu kor chu rom no ka shwa kan nak kan de ne to ton ngane ka shu ngane ruden chu wo chu ka ku yer ka jing mi lo china chi ren wo gwadan en chikan ka de ne SSPDF chikan ga yan mai tin ko de ne SSPDF cha kan but kan pek dien kanalat no an gwasmo mi shi kor che to ka jawdan chalat wacha ma cha jolin gwadran ti kur che tokten ani re gwadamoni no chala no shi de nitin kontila de ni SSPDF tin te kaburi biye chi kan ma chi kanaling ko ngai kona gwan go miche te ka miche to kane reality le kana malaling along ko tiaga tiak to yer ka gwasen konen te katen miche ga jo ma chi kanaling no shu kan ne ken ju kan ga shu jak ka shu ko choring along ko we ken ken gwil no mishi kare ngone chukan ken chukan ke jagalo chakanak no duno kan ngwanin war kan gajak chala do jen chulo dien chu jak no chukan chulo jokobol gwada dan shenkanten gwadan kam kan yerpin kan burebiey ngai kone te burebiey Ethiopia ke burebiey South Sudan an gwada mo chukan burebiey Ethiopia chukan chu dwan mach alo cherme kuyer kan kuyer ano chala do ne chikaram kel kaji Ethiopia chikar moy kabot no adio ja ramimo police mi de kuyer no rama mo cha moy kabot ke police dungurol buñ cha ber kuyer no an gwad mo chu korcho chu to kam police ni Ethiopia kennedy ni SSPDF ko jodan chalat ke ja ko ngai kone lungo no ne me kormi be ke kormi dit ngai kone kennedy ni ten kontila de ni SSPDF ngai kana no gwadan tiketin chi safe for them right ta jogone de yen jende no kana sir bat chikana gor question bure be gui kana gwasmi millet ken marketin la bure be jan chere de ko lar no chere me de yere ko jan gwadan we bone jel bone ke je chang nang na kwan doran no rutin nang ani je ka ko be jan gwal ma ko rit ke je ken de SSPDF watching kana the jack long are which and winame mite bon mi jene jen we ka kubo mi cheret ka kudien waken bikana kon kap ka bikana tol iyo ka kora iyo mi chikan ngajo no tel mitre de bikana kula palwe alo chi tai da ne cheng na ga je cha chiang ma bej cheng kana je ga long cheng kan wore je ga long to yer dan entena tekten so en mi chit kana me menen kona me chengun jin ku yer you know ngai je jerek so chireng mi shirna me chatuogan walle ka jo dan shalat ke je dio je no dong de thana de kan madan chatuog dong de kala do ko chatuo kam kume SPLIO kene kume SSPD but the reality is this ka jo dan shalat ke je al ke je no chi kume SPLIO dung do ke nuer wai ami tin kon tin kalkalin kon en te ka dor en chal ke jigmir so jen gwada dan en tuo kor motin mi take information that dien kamadan le rode kana kon ngaj ban men ngaje
ka challing ke shanen ka social media man cha go netin content binami chikala no kor cha to gala tok ano ka do branen to kor ka je ken SSPDF chik jienu kan do kan ka gwat no kan dudu kan nan kan koy jen gwa dan kor we tok ten of course pinte ka jol ngai kona ka gwade dan I remember si jeni Nuer wai ami chikala do nene yenne content la SSPDF ko opinion tam we ka rol ke we ka tot dien gwada dien tende yeno ka nasir but chikene lokana right now mulat ko ne magwas me wojen chalo dien cheja wang ko bikan burebiey te ku yer bikan do hajma reason na ando kan mai ka ngai kan no Nuer dia le ka kel jen domi mo gui kon no we kana du kan ka ma ka je we kan we lojen we ja wang ne te kon te ku yer ka do ba gwadan to korte ne jig mirin winimi so jo me jen jo wadan inshallah gwasme me gorno de nyaka yakel jo de ne bana nyok kamelin kono gwasme bana roacha no ka quiring tin ko kien te lat ka rodien te ga jo me chalat gwasme en jo me kam SSPDF soldiers no candidate kontila SPLIO mtuogane tuoga ka South Sudan ka Western Equatorial State mugore jano beje nywa yekel ka jawdan chalat Kenya no biaje link ka tok English banja nyoko mlad je ka tok Nuer do badan ci tok so a breaking news gwadan ci tok tin mugore de konti ka ngejba en ngubi chore lare wichin binami so gor kono de konti ka lieng ke ko shobluaj ka tin kono lat ka rodien ban jome ban je chulinkel ka do badan ci tok ja ka jaw chalat gwasame. The local government in Western Equatorial State said one South Sudan People Defense Forces SSPDF soldier was killed and 2 others were injured in an ambush by Sudan People Liberation Army in a position SPLIO force in Tambura. Tambura County Commissioner Matthew Mabenge said on Thursday that the attack happened at about 9 a.m. when government soldiers were on routine patrol about 5 miles from Tambura town. While on patrol near Yubu Bridge, the soldiers were ambushed by SPLIO forces. 1 soldier was killed and 2 were injured. Later, the attacker came back and fired at the army barrack, but the SSPDF fought them off. He said the injured soldiers were taken to Juba for treatment. Commissioner Mabenge said the situation is calm now, but Tambura is still unstable due to repeated attack from army group. If they have a problem, they should solve them through talk, not killing and fighting, he added. The acting paramountship of Tambura County, Badesa Richard Thomas Sigi say the soldiers were going to Ayati camp for patrol. When they were attacked, he called the attacker unknown gunmen and confirmed they also fired at the army barrack later that day. The national and state government should find the people responsible. We have been living in fear for more than 6 years. People are tired and want to go back to farming, school and peaceful life, he said. Western Equatorial State Police Commissioner Major General Philip Madutong confirmed that the situation has calmed and people have returned to the market. SSPDF spokesperson Major General Lure Kong was not available for comment. Jolin kon magwasa me mnunga yem mendana shala den wo shitwok kam kume SPLIO kene kume SSPDF ka Western Equatorial State chede mangai kon wonen wo winemi te korti keten so on kore chitwoga muku kon linga shala do nene chi kume SPLIO wa chi karam kel ka kume SSPDF chi kene nak ka chi kene dangro chi kan ka moy ka bot gwami chi kan ka ambuisten rero Sudan People Liberation Army KSPLIO kanitin kontin wa magna ke chigana sikan ka ambush ka Tambura ka jona ni chalat akume SSPDF Tambura County Commissioner Ramadan Elakwer un Michel Kemasiu chala do ne ka chanka ngwan ka jokala Thursday chala do no talk re ga mo ka 9 am alo chermi runwa gwadmo shwa government soldiers gwadmo take ka patrol ke patrol delken 5 miles away from Tambura town wa wena mo shwa yu pareka ajan do badan en toktin wa park ka kubri shal ka Yubu Bridge shwa ne to shwa ka pareka kuma SPLIO ka shu kan de kel shu kana na ka de ni SSPDF ka jodan chalat gwasame lo chikaram kel chikana nak wan tame che wecha nyoko me pala rod pin ka do badan chikalat ke je na me chalat kuma SSPDF en negatin kontinere wika Western Equatorial State ka jodan chalat Läär do diena bana nyoka milin kono gwasa me bana racha ka Tarrington kontin charen lat
no area game mi bukono kwen kele toga dorjane no chala do nene wa chane ti ngwan cha kana ka ok ti shop ko kudangaro ti sha kwalre wi ka bi na bana jelinkel. The government of Abyei Special Administrative Area said army youth suspected to be from Mayom County in Unity State killed 4 people, including a teacher, and injured 3 others last Thursday in Rumir County. Officials say the attacker also stole more than 200 cattle from Rumir, Ames, Agok, and Alel counties. One of the attackers was killed during the incident. Rumir County Commissioner Lual Chol say that the county is mostly calm now, with trade going well in our meat market. Last week, criminal killed 4 people and wounded 3 in Manding, Jok, Tiang, Manol, Awan, and the eastern part of Rumir. One attacker was killed and we identified them as a Nuer army group, he said. The commissioner said no security forces chased the attacker and the army has not been sent to protect the eastern road, which is often used by army youth to reach civilians. The attacker also raided cattle and ran toward the border of Rumir, Mijak, and Ames Agok Road counties. They wounded a policeman and took his gun, he said. Abyei area spokesperson Yuana Akol Ngor confirmed the attack and called on Mayom County leader to control the criminal use. Last week, Nuer militia raided 200 cattle from Rumir, Alel, and Ames Agwo counties. They killed 2 people in Ames Big Village, including a teacher from Late Call Adol School and 2 others in Manding, Jok, Tiang, he said. Mayom County Commissioner James Lilly admitted that some Nuer use caused trouble. It is 2 Nuer use have raided cattle from Twitch County and Abyei, and I have returned stolen cattle 3 times, but not all Nuer use are bad, he said. Jowling kon magwasame men banaling shirkamen shaling gwasame neme a report me shala da jangano shaka neng ne di shop ko ngwan ka sha okti shop ko kudang raw shaka nang ka ka Abyei and winemi government dung Abyei ke kuma Abyei la special administrative area kanen wanten konte na kana jen kan kama Mayom County don wari ka Unity State chikane dang wan kan kanak many teacher no ka chikane dang jok chikan ka moy ka bot ka shanka wan ala Thursday dor chal ka Rumir County chikan jo mo chikan lat chikan nyo lat bo ne kanen konten sha jang sha ka maktilat kan no kan wari kan chikanok to shop ko kudang raw chikan kanang ka Rumir Ames Agok kana dor mishal ka Alel counties wajen gwagdana chikana chikan naktin ka chikanok chikan kanangtin Rumir County Commissioner Lual shela do ne ajene men chitwo gene ne gwasami ajene ko kor jugo me shiwe china chikan tiketer matot County Commissioner Lual Chol shela do ne jani ka kor gwade shiwe me shi na chikan nyen chwane di shop kongwan shwa kana gwata mo kana dang jok ti shana ka Manding Jok Tiang Manola Wan kana eastern part of Rumir jane shwa ram kel kana tin kontila Nueri shwa janak ka shwa jigno jane ram kel kan Nueri ka Unity State Commissioner Shalado ne jane tam security force cha ka jako deg ditin but ken kana tin kontin shok chikan ga banang ka chikana chikan kana kan ko gor ka jodan and chikana lad ajene jena dan le rode kanisha Abyei area spokesperson Yuana Akol Ngor shela do ne ajene charoy ke Mayom County e chala do ne tin kone na kana e kan Nuer to ken ke criminally ajen joran kala da kan Nuer ko na ne ngwan ka kan Nuer kontin na ko to shop ko kudang raw re wichin winemi ka Rumir Alel kana Ames Agwo counties ka jodan en chala ajene shikane raw chikan ga na ka Ames Big Village many teacher Late Call Adol school teacher nyok kane dangro ka Manding Jok Tiang jane jan gwasa dan en shiri to chi ko toktin ka jo ka lat gwasa me kane shi ka right karam dan la Mayom County Commissioner won Michelle ka James Lilly kane shi James Lilly shay la no tok itine ka nganen ti shiri chikana lat kan wana to chikan were wichin winimi ka Tish County ka Abyei kana Abyei la Tish kana Abyei chikanok jani kan ko nang duno chine ok to chine ka lo jok jo me jo chala ramadara da commissioner ka Mayom County ngum de kon la no jen medekel ka jang ka do badan en chalat ka je so jo me de ram de kon dial tika liengtin ka do badan en shirik chigurian lat ka je chana men lo jok mat ka tin kon de kon keling ka kwi kuma SPLA ayo
ka kor gwate pai we chana rajino nene kume SPLIO ke jan gwasame ala lodien belis ala tok lodien belis kodi ko chikirma yadit ano che dakring machar che je jako barami bi ngore te jen lo chaje bulun so on duoblin kon mo gwasame atadan en chalat ke jen wonene kume kirma yadit is not ready ko be mal be jenore wike so Sudan chere ngai kondiale be ke jeno de mal derben batikir che jenok so ko kuje mo lat ke jenu kirma yadi nu te che dakring machar che jelun nu de jenu che kor che jengok no ala kume spela yo right now right kon che me che kon ngaj chicken na gorno bi ka long chirime channeling tele ka cho sentame ko dong bi ka kor bi kana ter ka gwasen be ko antame kume spela yo mentidor marai ke dakring machar ina shika tel wanke shika tel bomre which ka juba ka jan gwas rai kon ka jamane ko shikir ma yadi chalara mi bum gide ina ki she gorno te mal medeben rai which ka South Sudan so chikume spela yo chikala no men bi kana lat ejeno bi kan rodian realika ko do badana de kan mal de kan no ga jere wi ko tele do do den option de no tame bi ka kor bi kana ter ka do badana gwe kaje shikora jen wona ne kuma SPLA yo chicken mal chicken look Ramadan long mal ekirme yadi but jojo gwan wetama Dr. Machar chi rami balu nyala tok go chicken Dr. Machar chicken level no jen e rami gwan jengne ki criminal ka do badana gi kone je chikone chune no generating content ka kuma SPLA yo kan dial cheka wo kan diare kuma kam right kon do badana wo je ke je jene jen wuja ke ko be peace be je lo implement ken wuri shal ke me par kol ko ne dial konen cha wuja teme kenetin konti la lo yal ketin nge Dr. Yang Machar ke kanget kan Dr. Yang Machar ke netin content cha wuj na tenelo yene Faruk ne dial ko kentin kontin tire kuma ke Dr. Yang Machar ken dial che got ken cha mo kenetin ko ken kenetin kontin cha kulo kwa ngwasa me kenetin kon tin chunkel ka par kol so parkol Ramadan and la interim chairman so malat kono bi malbeben right now they call are wonene malbeben ne so that should be the question malbeben ne kace kirma yadi chenetin koni bumne kare kuma ka SPLIO chakan dial chaka watch amuna option ta maka kuma SPLIO tel option adian gero bi ken kor bi keneter so malada me ashi odong mbi to but gi koni jeno tel kuma SPLIO tel ka option adian mbi kenla that's no option that's no another option kaka ko international community men kwa ngene je netin konti Africa Union siaka ne chi bare yiki juba bare ngumi sikana lat sika jien nika jien den chwaji SPLIO dia chwaga lo watch chudo no par call ken ne katin content pai kwanyantama so de kolar no chi option chetedi chabadan tama ka kuma SPLIO antama ku kon expect ejen gwasame wo bikor betetin Ray which kaso Sudan kam kume SPLIO kene kume Dr. Yang Machar kam kume Dr. Yang Machar kene kume kirme yadit ajen gwas dana buko betokten and reason mo which kirme yadit chamal chajelele chamal chajelok komin no mal la tok de jen wo de dial de go ko ontame chikirme yadit cha kene lo chamal chajenok so nyo de je gwan wo bi ngutedi birik bigateten Kajomo chalat gwasame SPLIO condemn Kir unilateral removal of its official from government demand reinstatement. Dr. Yang Machar jenene ka nyoka loy gwasniken. Of course tire tijen dong de nugu jeno chi jaram dana lar but chajala de neka tin content re kumaka. Akeni nene akeni Dr. Machar neka dial akaloy ka kwarka. Akaloy ka gwaniken akaloy ka national transitional government akan loiketin ko antamino ba ka wuj kene de content kulala ki government figure ka kuma SPLIO tin chakulo joja kirmi yadit akane ka loika gwasniken ka shanga walwan ka pay badak ron kinu dangro jan dangro de diet no ate ga jom chala de nene wa kuma SPLIO National Committee on Foreign Affairs after meeting of the political bureau of SPLIO, the group demanded the immediate reinstatement of its ousted official and warned that such one-sided move risky plunging the country back into conflict. Jaw chikalat gwaseme warga mi pay kana gor warga chikana gore chikan kume kin yadi jogo no nene a chang mu chiga dol tin ka chang walwan warga mi chikana gor engineer Joseph Malwal Dong
jaram da la chairperson of SPLIO National Committee ka foreign affair chikan jo chikala do nene gwa mi chika dolten ke political bureau of SPLIO eno chi group ke party don kuma SPLIO chikana demand ke ku ka kir jogo no nene lush ni neten content che joj ka kuma SPLIO lo ne ka kwarka mishi jan jak no kuma ko balut rei civil war enono. On August 13, 2025, several decrees issued by President Salva Kiir removed SPLIO members from the Transitional National Legislative Executive and Upper Nile State Legislative Assembly without consultation. Kiir mayadi chene tin la jukum SPLIO cheka joj lora bang. Atel message ka atel reason tele minyo dano baga wiki kujame badwa ikanika besko ba nedi ko ken baga lat gwasne ken. Kani lat ka gwasne ken kanetin kon chunkel ke farkol. So farkol again the main person men kwaji kum SPLIO kwa gagrar kaje. Kani te konte chajoj deng deng akon en matata frank elikana en ono ne titi kaji council of state ne ko ken former deputy speaker Nathaniel Oyet Perin Ramadan la deputy chairman ka kum SPLIO which is now the acting chairman of the SPLIO in the absence of Dr. Riek Machar. Ramrodian Farouk got quote come. Ramrodian Gaima Yen Luke, K. Regina Joseph Kappa, K. Joel Nomngek Daniel. Neti take a transitional national legislative assembly. Shakan dia shaka yorar. Akir Mayadit. Deputy Minister of Finance and Planning, Bear George Anyak, was also fired. In the Upper Nile State Legislative Assembly, Kiir sacked Yen Guy Ray. So in reality, Kajan Dwobo Pai Toga, Nakon, Nika Gwaze dan Changa Bakel Kapai Badak Dioje Jen Dwobe Dan to Kim Yadide. And obey native quantity Kumas Pela Beka George Kendian. Kachanga Bakel Kapai Badak Ronkin Daro Jandangro, the Chana Ngajinone, Chikir Mayadit, she Minister of Water Resources, Pal Maidang Cheja George. And honor. Transitional National Legislative Assembly and yok she member Ramkel ras mo tang te nyok muju de jeba re kuma ka alo munyo do dien tama kan all the SPLIO key figure ka kuma second ya chega jo chega yore chang tele millet kana so munyo do no tama kuma SPLIO tele ja choice. So right now what we are seeing, it is like dismantling of the SPLIO through the removal of loyalists of first Vice President Dr. Riek Machar, who is still under house arrest. Allah President Kiir Mayadit, Charadian Boka form wala form Western Equatorial State Governor Alfred Futuye chajo kon jude ne ka gwasedan la kuma SPLIO. Kacho gwade choja kamram kelka spelling party. You know, James Altayib Jes Brapai chukir la don gwasemo. So mi shirga mo awache te ka power sharing ida ne sha me shalat Kiir Mayadit juje kume SPLIO kadwomi mo yere na malkaje. So mi ko no ngaje no cha kume SPLIO cha je ku dismantle la Kiir tema. What is the way out for Kiir Mayadit and Dr. Riek Machar in this peace negotiation? La twini tirp to la peace agreement. Aduoba dien buka oni am gajamo. Anyway, what kakuma SPLIO on tema kana Kiir Mayadit da mendian. Chi dono bi ngotedi bu kol pap to ok. Koromo akor me chabulwang. Ko on tema she kuma SPLIO che jamo ka just lodge already cause chane ken dial chaka woch. So much it kana me chi political bureau of SPLIO she can reject the removal and they demand reinstatement of all state members. Kume SPLIO a kenemen chala Kiir Mayadit chine lok. Keni no. Gorna yano ba ne ko dial ba nyoko lo gwanikten konte woje katen. Jen tok and tuog on tema ke jo wadana tuog. Alo chi kume SPLIO, the political bureau of SPLIO accused the Kiir Mayadit led government of sidelining the revitalized peace agreement and implementing an unwritten agreement. One me a yeri malka medan e shatan ka gwasidan. So they call an wodi to Kiir Mayadit chamal chelel cheje yar based on the report Kiir Medan and Shagor
gwasa mani netin kontila kuma SPLIO kachi kana jak kuma kirma yadit an on tama matuwa tama shina chikaru link ka jo dan alat kaja so warga en shagor kuma SPLIO chikala don wonene men chala da kuma kirma yadit shine lok so right now men chi dota lengu men chi dot karwa lengu men chi dota koranta mu right corner so on kura mo akor kam deni Dr. Machar kene deni tin kontila deni kirma yadit so warga nen yen magwas me jen warga dan shagor ken ano shiken manana shalat kirma yadit chiken reject no so chiken reject no men chala da kir chi chuong ano bana baka wo ka do mi shajen akan na me shi magwa ka sharo da lut na mani ayar malka ka do bran chiken lat keje akan bayani min de kirma yadit dera mal der jagor no be jelwiten so chikon ben ka togde men channel lingwa se me bani ngajen wo witel jamal okay which come SPLIO kene kume SSPDF mulu kon jokamen yam bani ngajen wo korche togo wala ka burebiey ka koro mo kam nendin konti lanwer wayami te kelkel kene kume SSPDF kata dan dong si SSPDF cik dia ni chicken dual chicken kawe gurno bikan dudien bikan adak ka bikan ko iken bikan gele latong tat so no mo jaloch nen konti la ngan che shu tut den ci kore tuok cha SSPDF cha yu nak joran chalat ka kay loach SSPDF nak bendien doran tigitin wa shu kan shu lo na mech ka burebiey dung Ethiopia wa cha na mo ka botin but kan full detail full report ngoda kanungun badam chur ka gwasan baye nyoka me nywaga ye kala dodien anda mandun shan kwad nyamala roi ki ya gwasame nywaga kanedi ko ken chuje pero jeno jin bi subscribe me jira me didit ko bileren kon balat ko gwasame biken chamala shubkaji lerti la kon ka link la kon ko kona verified ka talk then after that bana ka kule no ngwatame gorno jin be subscribe me jira me jidit kam shi subscribe already thank you kam kan subscribe be goro be subscribe nyok brand be char be ja ko pingwa samo ngum la option ke kuma SPLIO wontame me shago ko joj hakir ma yadi da ngum gujin wo balat ka do banan en che kuma SPLIO che jako be talot keja kan woda kana Dr. Machar kana janalun ka Dr. Machar jam danu ge kano de mal de ja de jenong ke de kan mal de kana sign ke ajan joran goren wode nyoya kel ban nyo jigal rudien be ta kamal bye